Good day, everyone. This is Urobo Bible Reading Platform. Today I'm reading Matthew chapter 11, verse 16 to 19 in Urobo language. I'll be reading Matthew, Uyomi Royi, Ikwovu, Owo Royi, Ikwegbesa, Rite, Ikwegbiriri, Owo Ikwegbesa, Ekevuovu, Kidie Meve, Oruanana. Ge Ehoho imitete ritidia ve afieki rikuge se ireverayi owo ikwegbire anyị metane mi kworo onware ke onwa yu wese gbe ha aware viere wese mu ma ho owo ikwegbere Kidie John ri Baptist rere ore imovu oda imovu ye owantare ne owo idebolo owo ikpegbiriri omore okwo rere oda oria owandatane nige oru inwemu ogbore Ogba udi ugbenyare imi arogo kugbe iru muemu ye iru royin vonrive aware wakobiro